Tariki ya 17 Gashyantare duhimbaza abakurambere barindwi b'umuryango w'abagaragu ba Mariya. Turahimbaza kandi Mutagatifu Alikisi, Francisco Regisi, Romuri uwahowe Imana, Theoduri uwahowe Imana, Fintani umusaserdoti, Alegisi wa Farikoniyeri, Bonfiri, Sosteni, Kereti umusaserdoti n'uwahowe Imana. Turahimbaza abakurambere barindwi b'umuryango w'abagaragu ba Mariya. Ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 1235 kuri Asomusiyo, imfura za Florenti mu Butaliyani zari ziteraniye hamwe kugira ngo zikuze Mariya. Nuko Bikira Mariya arababonekera, abategeka kureka isi ngo bihe Imana rwose. Baherako baramwumvira, baragenda baha abakene ibyo bari batunze byose. Basaba umwepiskopi wabo kuba hamwe ngo bitagatifuze by'abihaye Imana. Nuko bashingiraho umuryango wa Kiliziya ukiriho n'ubu witwa umuryango w'abagaragu ba Mariya, Les Servites de Marie. Kugira ngo babone ikibatunga, batangira gukuranwa kuzerera Florenti yose basaba icyabatunga, kuko bari batanze ibyabo ari ugushaka kuba abakene. Hanyuma babonye ko bazwi cyane i Florenti, barahava bajya kureba aho bazabasha gusuzugurwa rwose. Bajya gutura ahiherereye, babasha kwitagatifuza. Rimwe kuwa 5 Mutagatifu, Bikira Mariya yongera kubabonekera, abereka imyambaro yifuza ko bazajya bambara. N'ubu abari muri uwo muryango wabo niyo bacyambaye. Uwo muryango kandi ni Bikira Mariya ubwe wabategetse kuwutangira. Uri cyane cyane ubu mu Bubiligi nk'i Louvain, mu Buholandi, mu Budage, mu Butaliyani, mu Bufaransa n'ahandi. Imana yari yarabahaye ububasha bwo gukora ibitangaza. Bakoreye Kiliziya y'Imana bitaraboneka. Aho Imana kandi ibahamagariye, bagiye bahambwa bose mu mva imwe. Nuko Kiliziya aho ibandikiye mu gitabo cy'abatagatifu, n'umunsi mukuru wabo itegeka ko wazajya ubera umunsi umwe. Abo bagaragu barindwi ba Mariya ni Bonfils, Ahmed, Bienvenu, Maneti, Hige, Sostene na Alexis Farikoniyeri. Jya utinya gusa icyakononera roho. Turahimbaza kandi umunsi urugo rutagatifu ruhungira mu Misiri. Misiri iri muri Afurika. Nta kiba Imana itagishatse. Iyirirwa ahandi igataha i Rwanda, yahunze abanzi, isaha yashatse gupfira itaragera, ihungira muri Afurika. Abanyafurika tuganura dutyo mu ba mbere umugisha w'Umukiza. Umwami Herodi yamaze kubonana n'abami baje gusenga umwami w'agatangaza wavutse, ati nimubonana mugaruke mumbwire aho ari, nanjye njye kumuramya. Abami ariko bamenya icyo yashakiraga kumenya, aho Umukiza yavukiye, banyura indi nzira bataha badasubiye kwa Herodi. Herodi abyumvise ararakara cyane. Nuko ategeka ko bica abana bose baherutse kuvukira i Betelehemu, agira ngo Yezu azapfiramo. Yamutinyiraga ko yagiraga ngo aje kumuzungura ku ngoma ye y'isi ya Isirayeli. Urinzwe n'Imana ariko aba arinzwe n'umugabo, nkanswe iyo ari Imana ubwayo. Muzi uko marayika yabwiye Yosefu ngo ahungane umwana ijoro ryose, baraye bari bwice abandi. Igihe baje kubica, urugo rutagatifu, Yezu, Mariya na Yosefu bari batagifashwe. Barakomeje bajya mu Misiri, barahaba
kugeza igihe Herodi apfiriye. Nuko marayika abimenyesha Yosefu, maze we na Mariya n'umwana Yezu basubira i Nazareti iwabo. Tujye twumvira vuba itegeko ry'Imana, utumviye vuba ntaba yumviye binyuze Imana. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Muri Irilande turahimbaza mutagatifu Fintani umusaserdoti. Muri Venisiya turahimbaza mutagatifu Romuri na bagenzi be bahowe Imana. I Cesare muri Palestina turahimbaza mutagatifu Theoduri yapfiriye Imana ayemejwe no kubona ubutwari bw'abahowe Imana n'ibitangaza byabo. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holy Land TV Rwanda. Mugira amahoro.